Nairobi. Istima piny Kenya okuyo kalure kod tho mar jatend jolweny Francis Ogola kod jolweny mamoko 9 oganda gweng' Makaben e kaunti ma Elgeyo Marakwet kama masirani ne otimore, wacho ni masirani oweyogi kod lit mathoth. George Juma nigi mathoth. Tho mar jatend jolweny Jamadar Francis Ogola kod jolweny mamoko 9 mane otimore e kaunti ma Elgeyo Marakwet odiechieng' manyoro bang' dek jolweny gore piny omulo chuny jo-Kenya mathoth. En masirano bende koro pod oweyo ka jodak e kaunti no ma Elgeyo Marakwet pod chunygi lit mokalo. Sisi imeaffect sisi sababu kazi yenye tulikuwa naendelea kuifanya hata leo imetuaffect sababu kazi imekwama na sisi tumehusunika katika jambo hili. Hata leo bado tuko na husuni sababu watu kukufa namna hiyo ni tukio la ajabu kabisa. Kazi tumefunga kazi leo, hata sijui ni kama hata wiki moja hatufanyi kazi kwa shamba kwa sababu hakuna nguvu imeisha. Alex Kosgei menjadak e gweng'no mar Kaben en achiel kuom jogo machop mapiyo e kama sema ndegeni ne otimore. Helikopta ilikuja kutoka Cheptulel Boys yenye ilikuwa anapeleka mkubwa wetu wa jeshi, likakuja ikafika hapa chini penye unaona hapa chini penye Makariko. Hiyo ndege ilikuwa na ngurumo mbaya sana, hiyo propeller yake ilikuwa inazunguka kwa njia mbaya. Hata sisi wenyewe tulikuwa tunafanya kazi kwa shamba tulikuwa tunadhani mkubwa amekuja leo kutembelea kwa shamba kwa sababu tulikuwa tuna karibu tukule lunch. Lakini kwa bahati mbaya kumbe ndege ilikuwa inaanguka. Kosgei wani masirani mano yoka jatend jolweny Jamadar Francis Ogola kod jolweny moko 9 ne owito ngimagi. Omiyo en kod ji mamoko pod chunygi nitiere kod lit mokalo kaka ta chiemo pod otame. Jana tuko kula kwa hii shamba. Leo hatuchakula. Sijui hata kesho tutakula nini. Lakini kwa hiyo tunasema tu Mungu atusaidie. Sisi wenyewe tuko kwa shida. Ndio tena shida nyingine inakuja. Hata mpaka saa hizi kazi ya shamba imesimama. Kazi ya manyumbani imesimama. Kila mtu saa hizi amehusunika kabisa. Kipto Biafra mabende en jadak gweng' ma Kaben wacho ndegeni mayo yudo masira ne kalo machiegni kod kama ne gitie puodho ka gino wuon ne giparo ni kana ndegeno ne ng'iyo chendo maggi e puodho kanyoero. Kata kamano olero ni mana bang' dakika machuok ema gineno ka ndegeno ne olwar. 8:30 ikapita shamba letu, tukasikia ngurumo mkali wa helikopta kubwa la jeshi. Sasa tulikuwa nafikiri inatua shamba yetu, lakini ikatua. Wakati ilishika chini tukasikia sauti mkali sana. Sekunde kidogo tukaona moto imeshika. Kipto wacho ni achiel kuomgi ne ogo simo ne achiel kuom jolweny mondo ni ochop kanyo machiegni mondo kone oresgi. Ka bende kindeno gin bende ne giringo e kama sani ne otimore mondo gichiw kony. Chairman wa shamba letu Dennis Krop akapigia mwanajeshi naitwa Kosgei wa Samu Pesuko, akaambia kuna ndege imetua shamba letu na imeshika moto. Kosgei akasema muende muokoe hao wenye wako ndani. Wakati tukaenda hivi tukapata ndege imetawanyika kila kona. Tukapata watu wameungua na moto mkali ilikuwa, tukaingia ndani tukatoa watu wenye walikuwa wamenusurika katika hilo ajali la ndege. Jodak Makaben wanyen gima lit ne jolweny mane odhi mondo koro konygi e kedo kod kweth mag njore ma osebedo ka koro hinyogi bende koro owito ngimagi ka koro bende gikwayo kwe ne familia ma owito jogegi. George Juma, Ramogi TV. Jolweny ariyo mane olalo ngimagi e masira mar ndek kalapapla odiechieng' manyoro oiki. Brigadier General Said